Ni maabitha tano arani a memba bodi ya kuramata wonjoria na uigithia kaunti-ini ino makira mihitwa ya gutungata ruhonge-ini rwa biathara na wonjoria wigiririki wao munene ari gwetha thoko njega ya magetha ma arimi a Nyandarua hamwe na kuguciriria aigithia kaunti-ini ino. Umuthi nitwagia na bodi njeru haha na bodi ino ni andu mena uigiririku muno. Nyandarua ni koretwo na thina munene muno wa gukorwo na resources nyingi no tukarega kuhuthira resources icio guteithia andu a Nyandarua. Akiaria hindi ya igongona riri gavana wa Nyandarua akiaria Badilisha oigite Nyandarua ikoragwo na utonga muingi makiria urimi-ini wa ng'ombe cia iria, ukuria wa waru, minji, karati, iguciririo cia ugendi gatagati-ini ka mangi. Indi thina munene ni gwethera arimi thoko njega ya indo ciao, ndeto iria marenda ikinya muthia. Bodi ino niyo iguthi gwetha market maundu maria tukoragwo na Nyandarua matoikaine na kuu Nairobi, matoikaine thi cia kunene. Bodi ino ni gukinyia riboti ona kuu nigetha tugie na investors aria megucoka guka guku. Badilisha oigite wihotori wa amemba ya wira-ini wao ni uguteithia thirikari ya kaunti makiria ari kuongerera magoti maria marogotaga niguo mahote gukinyaniria tabarira ngurani cia kuguna muingi. Koretwo twina thina wa own source revenue ya milioni 500 kuhitukira bodi ino nituguthie nginya 1 billion na kuringana na CRA twago tugikorwo twina own source revenue ya 1.5 billion. Speaker wa Nyandarua Wachira Waiganjo hamwe na MCA Sabunge ya kaunti ino ni mahinyiriirie memba ya kuruta wira na uigiririki munene riri meraniire unyitaniri wao niguo gutigirira bodi ino ni yakinyaniria matanya mao. Murore watho mahinda maria mwarora watho gutiri mundu ona umwe ugukorwo akiurania na inyui tondu ni mwathurwo kuringana na watho na on source revenue uraigua ni gwethera county besha na cikorwo ci nyingi makiria. Murimi wa Nyandarua, muhuri biashara wa Nyandarua kuma umuthi ni undu wa bodi ino ni agia na mwihoko. The incoming board, they have a lot, as Waziri has said, in their entry to cover what they are supposed to do and also recover what was not achieved. Mieke ya kiwonjoria na biathara thiini wa kaunti ino ya Nyandarua itanyite gukorwo ikiandanduka na njira nene. Handu-ini ya Kameme TV kuma Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.